Dragi gledatelji, pozdrav! Još jedna božićna emisija domaće i tradicionalno sa Šparom. U tjednu smo blagdana, znači i Nova godina nam dolazi, a šta kuhamo za Novu godinu? Odojak, ali na naš način, ne samo moj, nego moj posebni gost, meni osobno najdraži voditelj, gospodin Šprajc. Evo mene, moji ljudi, došao sam vam na bevandu. Uvijek veseo još i je radostan. živa naša loza, još se penje uz verandu. Gdje je bevanda? Ne? Ti direktno iz stanja nacije? Ja sam iz stanja nacije u stanje tvoje kuhinje. Dobro. Kako je stanje tvoje kuhinje? I jako dobro, zadovoljavajuće i veselo, blagdanski. Danas je na repertoaru odojak od košteni, napunit ćemo ga sa farsom od češnjovki, malo mladog luka, malo senfa, zamotati, staviti u mrežicu i peći. Uz to ćemo francusku, ali ne klasično. Dakle, upotrijebit ćemo buću, dodat ćemo grah koji paše uz odojka, jel? Dodat ćemo celir stabiljkaš malo za aromu, jabuku finu, jel da? Vidi se da je to narizati. posebno tvoja kuhinja. A odojka si, gdje si to? To si uzeo po Plenkovićevoj ograničenoj cijeni, ono što, znaš, vlada ima one... Bez politike u mojoj butizi. Ne, pitam samo. Kotlet smo otvorili, to možemo malo i potući, ali i ne moramo. Namažemo začinima koje želiš i onda ide motanje, ali unutra ne smije doći koža, jer kuhana koža nije dobra, ona se mora peći. Dakle, mi ćemo to lijepo zamotati ovako, dati u mrežicu. Ali koža mora biti s vanjske strane, I s cijelo vrijeme. vanjske strane bude, tako. Ajde ti uzmi sol i dobro lijepo posoli odojka. Sad pa ću ja senfom namazati. Mogu to ovako? Možeš kako onaj baca? Ono, a? Da, onaj slavni. Ali ti lijepo posoli jer pečenka a ipak mora malo ili više, odojak jasno. mora biti Znači ništa ove začinjeno. fore, to... Ćemo za televiziju ostaviti, ja. Daćemo jednu žlicu senfa, ne treba puno, ali ćemo evo fino na tanko razmazati. Ti meni mladi luko čisti i nareži na kolutiće, a ja idem smjesu od češnjovki raditi. Može, bravo. Tu ćeš mi malo mjesta dati za moj dok ti dođeš, ja ću multipraktik. narezati. Imaš neku posebnu širinu luka koliko treba rezati sitno, krupno? Odlično. Odlično. A ja ću malo ovdje doći. Neko najdraže jelo tvoje blagdansko? Pa čuj, ja sam ti klasičar u svemu, tako isto, recimo odojak, samo ajmo reći, jedan taj pokušaj rolanog odojka nije baš uspio, pa sam se vratio klasici, pola odojka recimo, ali sad je sve manji i manji odojak jer smo ostali samo ja i sin kao mesojedi, supruga je vegetarijanka, kćer je veganka, Bravo. Srednji sin je u nizozemskoj studentskoj menzi, se on tamo hrani. Posljedno ćeš staviti još neki začin ili... Luk ide na to, ove kad se reza, ovo što sam ja radio. Treba će mi Još! Nikad ti dosta. Evo Šprajc smjesa znači, koju smo odradili. Tomica luka znači, ja sam svoj odradio. Bravo, molim te čuvaj da ne bi to otišlo. Ti ćeš mi pomoći, daj odreži ove mrežice. Obično to veže u kuhinji sa špagom i to. Da, ali ono je malo a ja si volim olakšati malo, pa onda imamo mrežicu. Pa ona je rastezljiva, daj probaj rastegnuti malo. Evo tako, svaki da imamo. Malo ćemo utisnuti da se on zalijepi unutra. I sad od kreme nagla prema potrebušini motamo. Evo ga. Sad bi ti meni trebao mrežicu ovak lijepo namotati, odnosno tak, i onda ćemo ko da čarape okuvamo, jel?
Pa znaš da imam sve više problema i s tim. Znači, sjedečki. Tako je. Evo ga. A, bravo. I riješili smo taj čas problema. Ovak na rešetku, možeš i gore namazati. To sam mislio, da, jer malo ipak treba gore staviti. Ali vidi se da i ti voliš jesti koji ja. Baš imaš to ono... Biće dovoljno. Pa budimo iskreni, ovako se to trlja. Ajde, tako se to trlja. Nećemo sad folirati ljudima tu. Stavljamo odojak u pećnicu, znači 200 stupnjeva ventilator, jedno sat i po pa ćemo vidjeti. Idemo narezati za francusku buću. Dakle, ovako ćeš rezati. Malo deblje. Ovako. 0,5. Ovako. Evo, tu će ti biti primjer, a ti kreni s ovim. Ovo će biti dovoljno. Ti si meni za primjer. Prepeliće jaja smo skuhali, da ne čekamo, dakle u vodu staviti mlačnu vodu. Ocat, sol, može malo bibera u zrnu lovora, jaja i prokuhati 6 minuta. Pa lakše se čisti. A, zbog čišćenja. Kad se stavi. Imamo ovdje i lijepa prepelića, svježa jaja, znači, ali prerežemo i po vrhu ćemo kao dekoraciju, jako su zdrava. Ja ću oguliti krumpir, da ne bi bilo da nam voditelj guli. Da samo ja radim. Krumpir i da samo radiš, tako je. Trebamo čekati. Okej, ovo što ja radim, ovo je kriškica ovako. O, bravo, pa dobro ti ide. Pa imam ti ja ruku za te stvari. Malo ulja i poprži to na tavi. Tavu uzmeš tu lijepo. Ne, dobro je to, mora. Mora biti vruće baš. Još malo ulja. Da, dobro. Daj mi reci koji ti je najljepši poklon koji si dobio za Božić. Pa to je pusa. Pusa od supruge, pusa od djece. Evo, pusa od tebe ako može. Najiskrenije, jel tako? To su najljepši pokloni. Bravo. Šprajc, to je gotovo, ugasi plin i stavi na ovo. Može. I odmah sve zajedno promiješaj, poslije tavicu stavi na pranje od traga. Bravo. Tako je fino. Ovo ćemo malo, ja volim i lijepo vrhnje. Puno masnog vrhnja staviti da baš nije. Da nije toliko lagana. Bravo. A u čemu je razlika prepelićih jaja u odnosu na ova kokošja? Osim što su manje i što su skuplja. Da. U mrvu su intenzivnija. Je? Da. Ali ne previše, taman. Nisam u stanju nacije, pa nisam htio previše papriti, ali misliš da mogu i ovdje, dobro? Ovdje sam ja šprajc. Kako lijepo izgleda. Smije se za češnjonke unutra. Hoćeš ti okrajak ili od ovog dijela? Ja ću okrajak. Ti ćeš baš okrajak? Da, volim okrajke uvijek u svemu. Dobro, malo ti je preveliki komad. Pa zato i nemoj se oblizivati. Da volim okrajke. Nemoj se oblizivati. Evo šprajc za tebe. Francuska može? Može. Kožica, to volimo. Kožica kad je korica. Da. Ja bih lijepo pozdravio da možemo nastaviti jesti naše drage gledatelje. Dragu naciju. I naciju, naravno, uživati. Evo, jedna čestitka od mojega prijatelja Šprajca. Draga nacijo, sretan vam Božić, božićni blagdani. Pratite RTL, pratite Špičekovu kuhinju, pratite Stanje nacije. I ako ste dobri, možda načas ugledate i štrumpove. Bravo, čao. Ćao.